Ndabasuhuje aho muherereye mwese, ikaze ku Ndatwa TV. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko abapolisi 74 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni itangazo ryo kuri uyu wa 2 Ukuboza 2025 rivuga ko abashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru harimo ASP Sam Rumanzi wabaye mu buyobozi bwa polisi y'igihugu bukuru, burimo umuhuzabikorwa w'urwego rwunganira akarere mu by'umutekano cyangwa DASSO ku rwego rw'igihugu. Yabaye kandi umuyobozi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba ndetse ayobora polisi y'u Rwanda mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica. Undi mukomiseri washyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru ni ASP Francis Muheto wayoboye polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru. Abandi bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru harimo abaofisiye 9, ba ofisiye bato 12 ndetse n'abapolisi 38. Itangazo rya polisi rivuga ko abapolisi 13 basezerewe ku mpamvu z'uburwayi na 2 basezerewe ku mpamvu zindi zitandukanye. Uyu ASP Francis Muheto ni papa wa Miss Muheto Nshuti Divine, Miss Rwanda wa 2022 ugifite ikamba kugeza igihe kitazwi. Ku wa 7 Kamena 2023 yari mu bapolisi basagaga 4,000 bazamuwe mu ntera na Perezida Paul Kagame. Icyo gihe Muheto Francis yari asanzwe afite ipeti rya Chief Superintendent of Police. Yari mu bapolisi rero 7 bazamuwe icyo gihe bahabwa ipeti rya Assistant Commissioner of Police. ASP Francis Muheto yashyizwe rero mu kiruhuko cy'izabukuru, akaba yarayoboye polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru kugeza mu mpera za 2023. Yahavuye ajya kuyobora Border Security, hanyuma muri Kamena 2024 yoherezwa mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado ho muri Mozambique. ASP Sam Rumanzi we yagiye mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe muri Mozambique nyuma yo kuyobora urwego rwa DASSO muri Minaloc. Ubundi umuntu aravuka, agakura, agakora, ubundi akazagera mu gihe cy'ubusaza aho umubiri uba utagifite imbaraga. Umupolisi w'u Rwanda rero uri ku rwego rwa komiseri yagejeje ku myaka 60 yemerewe kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, naho umupolisi muto ashobora kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ageze mu myaka 40. Ingingo ya 72 y'iteka rya Perezida rishyiraho sitati yihariye igenga abapolisi igaragaza ko abaofisiye bakuru bajya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 55, ba ofisiye bato bakakijyamo bafite imyaka 50, ba sous-ofisiye basabwa kugira imyaka 45 ngo bemererwe kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Iri teka rikomeza rivuga ko gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru byerekana irangira risanzwe ry'umurimo w'umupolisi, ari byo bimuhesha uburenganzira ku mafaranga y'izabukuru ateganywa n'amategeko y'ubwiteganyirize bw'abakozi. Rinemerera kandi umupolisi wese ko ashobora gusaba ikiruhuko cy'izabukuru iyo agejeje ku myaka 15 y'uburambe mu kazi. Iri teka kandi rinateganya ko umupolisi wese ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ahabwa amafaranga atangwa mu mpera z'akazi cyangwa se imperekeza, aho ahabwa angana n'amezi 6 abarwa hagendewe ku gihembo cy'akazi n'ibindi bigenerwa umupolisi nk'uko biteganywa n'iri teka. Ni mu gihe umupolisi usezerewe bitewe n'impamvu z'uburwayi ahabwa nangana n'amezi 12 n'ibindi bigenerwa umupolisi nk'uko biteganywa n'iri teka. Ni naha dusoreje iyi nkuru, reka tubashimire kudukurikira, tubibutsa gukanda subscribe ndetse na like. Reka dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha. Imana ibarinde.